Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm to continue man na beef leyi nga kona between Hlausikiza and also DJ Gift, producer ya Hosingove Mr Post. Ya previous mi nga mi swonini leswi nga chayisa swona la i ku va DJ Gift a challenge wini ku a posta the performance ta yena hi tinsimu leta latest. Okay, however ka siku of course around 5 ta May December exact date ivi a responda. Unfortunately image leyi a nga yi vekela ya cartoon ni nge yi vekeli la ni ta kombela ku va ni yi replace hi leyi nga ta ni kha ni yi vekele kwala henhla. Yeah, reason ya ku eku YouTube ya penga guys. Ka yin'wana previous videos mi nga mi swona already ni hlamuserini ku why video leyi paparhelani yi sukeni so ni karhele hi vola va YouTube la. Because that image yi depicta yena cartoon ya n'wanuna leyi nga tlela ehenhla ka mattress leyi nga na mavele henhla mani kuma ku ri mavele so swi nga nyika problem la mara you can go to his account mi kota ku yi vona image ya kona. Yeah, so hi fika hi vona DJ Gift of course a fika a tsala ku challenge hi leyi munhu a ti yimbeleleli a nga tirhisi matimba ya munhu wun'wana. DJ Gift no. DJ Gift no. I feel like you're losing this fight. You're losing this fight. Nta hlamusela ku why. Munhu un'wana of course u vula Benny Mayengani the president hi yona yi dominate ka tinsimu ta Hlavu. Ende ra tlhakumbisa ku a ni hi nkambi wena loko swi tsandza a na ha hlamuli na voice ya mbuti. Of course leswi nga tsala swona. You know kahle loko ku ri ku debate wena i fike langutisa ku munhu un'wana i va kha ndla yini na yini mi kha mi challenge that way because defense la already yi kona ya Hlavu. Because loko okay nanguta ti-projects ta Hlavu I'm sorry ta DJ Gift ya this year vele Hosingove hi yena nga tisa power la and i khale vo Master T ni kha ni rila ni ku ni kombela Hosingove a ta pfuna Dman mi nga mi kha mi swi tiva ka channel. Na mhaka leyo na yena i le ku pfuniweni DJ Gift so argument hi va yi kha yi nga twali loko hi lavula ntiyiso la because previous project leyi ya yena i ku a ni swi voneni la ku se no swi loko n'wi onhakele ku previous project leyi a nga yi endla a yi twalangi la ntiyiso. 99.9 wa vanhu lava nga ku voneni ka video leyiwa no va byela ku a ni tsala ti-lyrics ta risimu rin'wana na rin'wana ka project leyi ni nga yi vekela ya DJ Gift va nge ti tsali na swi to munhu i to a yingisela first a kopela mara loko no va ni kha ni challenge like this ku hala nga ta ti tsala vo tala va nge ti tsali. A ri yexe la futhi la so DJ Gift kahle na Hlausikiza vo ti fanela ti ta vona va big khale ngo ti hit va ri swin'we va big khale malembe lama nga hundza khokhala va ri voxe individual mhaka leyi hi leswi nga endlisa swona. So I feel like DJ Gift se mi fike yi tshama hansi yi analyze beef leyi like nga ngheni hi mbilu because wa hetela eluzini ku na wena Xinevas na timarivoni hi to ti hit on your project laha ku nga na Hosingove. Hi yena kahle nga ku dominate la nakona even then hi cheka your previous project leyi nga hi humesa i ri wexe a yi nga na vanga na impact. Maybe kumbexana nga wa follow Master T mara vo Master T hi yin'wana ti-channel yi nga va a yi kha yi tirha swinene ku i lweriwa wena ku i kota ku va na Hosingove ku va influence leyi yi va yi kha yi ku pfuna. Va yi vona mhaka leyi so a swi make sense loko DJ Gift sweswi a ta attack Hlavu hi mayimbelelo ya yena ku ve na yena a tiri ku n'wi tsandzeni ti-project leti nga hundza ma ku va na mhaka ya kona. leyi u sungula ni ku yi mentioneni because laha Hosingove a ri kona hi yena at least a nga yi antswisa the first project. So ku hi sweswiwa beef la se yi fika kona DJ Gift sweswiwa a hi expecta ku wena i posta your performance hi ku i ya ku perfomeni na siku ra namuntlha i ti 5 ta May yara ri 5 ta May i ya ku perfomeni wena u fike performa hi leswi a hi expecta swona i fike performa leyi i n'wi komba Hlavu ku i na power. So loko i postini na Master T swi tiva ku mina na riza swa straight loko se ni swi vona ku DJ Gift lexi xi perfomini ya hi latest song and the crowd a yi tsaka swinene. Yeah, so hi ta vula i posta the whole thing hi kota ku va hi judge swilo easily hi tinsimu ta latest wa yi kona live video kahle wa yi kona mhaka leyi. So DJ Gift beef a yi lavi mbilu i advice ya mina ni fike ivi khe hi langutisa ku munhu lowun'wana i ri yini even then mi kota ku va mi kha mi compete that way hi leswo.